گلو امریکا تا کیجان آسته دکاره بهل روسیا دفج رژیم اسد برده جبو رونی کرنا و بابته ام به خیراتنا پاریزر عبدالله امام دکن کج آلمانیا به ریاض سکایپ بمرایه دما تباش که عبدالله اگر ام بدن برچاوان کو او هول ددن وقت به پشتگیری روسیا جسر رژیم اسد ببرن بنرینات و افسردان تا کیجان آسته به سر که ودوی ارکیدا بلدن باش که صالح دباوریا مدا بری به سردانه هنکی گاو نچبون جلای امریکیان دا و جلای اروپیان دا جی جبو سرکفتنا و هفدیتنا نبین هر دو وزیرین در وین امریکی و روسی دا پشتی اولیدان امریکی یا به 59 راکتان مطار شعیرات لسوریه ودی مثلا گرمتر بو گرتر بو نبین هر دو لایان دا و جالی امریکی دا زمان امریکی جی وقت به شدت تر بود در حق سوریا دا و وقت برد کو دونالد ترامپ و اداره وی برایاتیا وی دگوتن شرکرنا تروریست و ترور و داعش لجمع دستپیکا پروگرام مدایه دستپیکا پلان مدایه و مثلا بشار اسد جی هن پشترابو آنها بشار اسد يعني بويا اخافتنا روجانا د اخافتنا امريكي دا تشتيكو بيك هاتي د چند روجي داويدا وزير دروي امريكا يعني بزمانكي اشكره قوت ايما ايدين نما مالبات اسد في قبول كرن جبو حكم كرنا سوريا ابا وقت به هفريزك اشكره بو پشترا اوجواتا هر هفت دولتين پیش ساز این مزن چه بو و بریارا وان گوتن امی سزاین در حق روسیا دا بهیلن حتی هفدیتن شد بن نابین امریکیان و روسان دا بله یعنی باشه که عبدالله خواستن سزای که بکن پس دفرده اوه کو ام دزانن بری ناکوکید نابین روسیا و امریکا دا هر نده درباره سوریه تنه دا درباره گلک بابتن دن دا دفرده گلو روسیا بنرینات و بخوندنات و بهتر به عالی ایران و هزا به رژیم سوریه و بچه آنجی و وگره وکو برپرسین امریکی گوته بون ام دخوازن او وگره حوالبندی امریکا لشونا حوالبندی رژیم سوریه و ایرانه من جيت خواست بيجم يعني او قابن كو هاتني آوتن روسيا كرنا قنجكي تنگ وقت بيجن روسيا هاجر لشونه خوابي من لقال ايران ولقال رژیم بشار اسد ولقال كوريا باكور وك خوابي من وروسيا ضريبه كم مازن بده نج تنه جلاي امريكيان و جلاي هر حف دولتين پیش اساس دجي يعني وك هلك تهديد جلاي وان هر حف دولتان ده هبو بحث سزايان بو بحث عقوباتان بو ل او سزايانا هيشتن جبو يعني درفتك هيشتن دانوستاندن دبلوماسي نابين روسان وامريكان دا يعني وك ضغطك وك فشارك لسر روسيا اگر روسيا لشونا خواب منه وهلوسا خو نگو هره و ضريبك مزن بده نتنه دبواره سياسي باشه عبدالله اگر هاتو روسيا وقت به هلوسا خو گوهراند و عالی ام بيجن امريكا و هات و دمه چارەسەریە سووریە وێ چاوە بێ ئەم دەزانن ئۆپۆزیسیۆنە سووریە نەلهەوە وێ چارەسەری دیسا چارەسەریەک سیاسی بە ئانژی وێ دەستێوەردانێکە لەشکری بەژێ عالیە جڤاکە ناونەتەوی بە يعني مثلا اوپوزيسيونا سوري اگر ركفتنك ناف دولتي هبه جبو چارەسەرکردنە روشا سوري و اگر لهفکردنك نبين روسيا وامريكا دا هبه يعني اوپوزيسيون برنگه کو ته خواستن چه دبه اوپوزيسيون وقت وري خواستن دكارن وك هي بهلن وك هي العليا للمفاوضات بهلن دكارن منصات چه بوي تبلي بكن يعني رنگه کی کو ته قبول کرن جبو ببه بديل يعني جبو مرحله انتقالي اداره بكي وچه ببه وبرجي او جولات يعني كي عبدالله اگر تو كرتي برسوان بدي وين رولا كردان درباري وقت بي في يكي چارەسەریە ده هبه بكرتي اري یا نا بهم وهبه رولا كردان بس دبيج جلايا كردان دا وقت دبيجن عامل ذاتي هنيك الخوا وگرن و رولا وان باشتر به بله دبلانا چارەسەرکردن دا بي كردان و مساله چارەسەرنا بله گلک سپاس پاریزر عبدالله امام تج المانیا برياس كايب مربو سپاس بو باشتر بوناته